Ono što mi redovno viđamo jeste situacija da neko ima problem u donjem dijelu leđa, odlazi se na neku vrstu snimka, na snimku se konstatuje određena vrsta degenerativne promjene, nešto, neka protruzija, ekstruzija, nešto se desilo u predjelu lumbalnom segmentu, obično L4, L5, L5, S1. To su standardne situacije u kojima se onda preporučuje plivanje. Šta bi ti rekao ti? Pa evo, ja imam baš olimpijski bazen, samo to radim. Plivanje je low intensity activity koje najviše vole mala djeca i stari ljudi. Jer nema G sile i omogućuju da transferiraju kretnje gdje go hoće. Djeca mala znamo da ne mogu toliko transferirati sile i padaju, onda im je plivanje fora, stari ljudi znamo ne može transferirati silu i onda se tu može micati. Ali plivanje kao takav nema G sile. Znači Arhimed davno rekao imaš uzgon, još pogotovo, ja živim na moru, morska voda, kaže meni plivanje riješi sve samo da je ljeta. Pa svima ljeto, pa toplo je, pa ugodno je. Kome riječi, kaže, najviše volim kad krene padat kiša, onak 2 tjedna, pa nikom to nije. Ti si već psihički ti je lakše. Ali voda kao takav možda ima prvi, možda za starije ljude dobro, bilo kakvo micanje bolje od nikakvog. Ali nema veći terapijski učinak. S jedne strane nema terapijski učinak, s druge strane plivanje kao složena, pazi, to je sport, to je vještina, kao složena fizička aktivnost traži i podrazumijeva da ti imaš super mobilne kukove, da imaš super mobilne skočne zglobove, da imaš super mobilna rameni pojas i grudni koš, da ti je fenomenalno disanje, da ti je dobra stabilizacija jezgre u centralnom dijelu, da bi ti imao benefite od plivanja kao fizičke aktivnosti. Dakle, plivanje je top, ali je ono što je moj problem jeste što ljudi koji se pošalju na plivanje zapravo nisu spremni za plivanje i oni ne mogu imati terapijske efekte plivanja, nego imaju samo eventualno povećan rizik da se situacija značajno pogorša.